Nguhaye ikaze na nshinzwe vangu Mpeta TV ndagushimiye cyane udahema kubana natwe by'umuntu ko wakoze subscribe ndagushimiye cyane ariko nawe ndi muri mushya kuri channel ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibana mu biganiro byacu byose nkuko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranye uyu munsi dufitiye inkuru dukesha urubuga rwa kigali-today.com aho ivuga byinshi ku rupfu rwa Faustin Twagiramungu wigeze kuba minisitiri w'intebe mu Rwanda. Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda mu mwaka wa 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 2 Ukuboza mwaka 2023 ubwo yarari i Brussels mu Bubiligi. Amakuru aturuka mu Bubiligi ndetse akaba yaremejwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo n'ibyagane nawo mu muryango we avuga ko Faustin Twagiramungu wari ufite imyaka 78 y'amavuko yabyutse ari muzima mu gitondo ariko akumva asa n'unaniwe ndetse akaza gupfa ari mu rugo aho yari atuye. Turakugezaho kandi inkuru idasanzwe aho indege yahagaze by'igitaraganya kubera umugabo n'umugore bayirwaniyemo. Indege yisanze igomba guhagarara by'igitaraganya kubera umugabo n'umugore bari barimo kuyirwaniramo. Abapilote biyemeza guhagarara byihuse ku kibuga cy'indege bavugana n'abashinzwe umutekano mu kirere. Ikinyamakuru cyanditse ko umugore ari we watabaje asaba itsinda ry'abatwara indege ko bamufasha kuko hari umugenzi urimo kumushyiraho iterabwoba. Icyo gihe abapilote ngo bibwiye ko byaba ari ikibazo bitewe n'umugenzi ufite ikinyabupfura gikeya. Byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze nanone. Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda yitabye Imana. Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda mu mwaka wa 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 2 Ukuboza mwaka 2023 aho yarari i Brussels mu Bubiligi. Amakuru aturuka mu Bubiligi ndetse akaba yemejwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo n'ibyavuganye nawo mu muryango we avuga ko Faustin Twagiramungu wari ufite imyaka 78 y'amavuko yabyutse ari muzima mu gitondo ariko akumva asa n'unaniwe bityo akaba yarapfuye ari mu rugo aho yari atuye. Twagiramungu Faustin bamwe bakunze kwita rukokoma yari umunyepolitiki wamenyekanye cyane mu Rwanda mu mwaka wa 1991 kugera mu mwaka wa 1992 mu gihe cya politiki y'amashyaka menshi ubwo yarari mu ishyaka rya MDR. Twagiramungu yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ubwo FPR inkotanyi yari imaze kwihagarika no gushyiraho guverinoma y'ubumwe yari iyobowe na Bizimungu Pasiteri. Mu 1995 nibwo Faustin Twagiramungu yeguye ku mwanya wa minisitiri w'intebe ndetse muri uwo mwaka wa 1995 nibwo yahunze ajya mu Bubiligi. Mu Kuboza umwaka 2002 nibwo Twagiramungu yatangaje ko aziyamamaza mu matora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabaye mu mwaka 2003. Icyo gihe Faustin Twagiramungu yaraje yamamaza nk'umukandida wigenga ariko aratsindwa muri ayo matora abona amajwi 3.32%. Icyo gihe nyuma yo gutsindwa Faustin Twagiramungu yahise asubira mu Bubiligi. Twagiramungu Faustin ubusanzwe akomoka mu cyahoze ari komine Gishoma Perefegitura ya Cyangugu ukaba ari mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Nkuko twatangiye tubikubwira kandi tugufitiye inkuru idasanzwe aha ni mu gihugu cya Thailand aho indege yahagaze by'igitaraganya kubera umugabo n'umugore bayirwaniyemo. Indege ya kampani ya Lufthansa yavaga mu mujyi wa Manik mu Mudage igana mu mujyi wa Bangkok muri Thailand isanze igomba guhagarara by'igitaraganya kubera umugabo n'umugore bari barimo kuyirwaniramo. Abapilote biyemeza guhagarara byihuse ku kibuga cy'indege cya India Gandhi International Airport mu Buhinde bavugana n'abashinzwe umutekano mu kirere. Ikinyamakuru Telegraph India cyanditse ko umugore ari we watabaje asaba itsinda ry'abatwara indege ko bamufasha kuko hari umugenzi urimo kumushyiraho iterabwoba. Icyo gihe abapilote ngo bibwiye ko cyaba ari ikibazo gitewe n'umugenzi ufite ikinyabupfura gikeya. Mu gihe indege yari iri mu kirere igenda umugabo w'umudage n'umugore w'umunya Thailand
batangiye gutongana biza kugeraho batangira kurenga urugero. uwo mugore aba ari utabaza itsinda ry'abatwara indege avuga ko umugabo we arimo kumushyiraho iterabwoba nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Travelwise. Iyo ndege ya Lufthansa yahagaze by'igitaraganya kubera intonganya n'imirwano hagati y'umugabo n'umugore. Abatangabuhamya babibonye bavuga ko uwo mugabo w'imyaka 53 yashyikirijwe inzego z'umutekano aho ku kibuga cy'indege cyo mu Buhinde nyuma y'uko mu ndege arimo atera abapilote ubwoba kubera umujinya yari afite, ajugunya ibyo kurya hejuru avuga ko ashobora gutwika ikiringiti yifubitse maze agatwika n'indege yose. Mu gihe abapilote n'umugore we bamusabaga kugerageza gutuza ntiyigeze abyumva, ngo yakomeje guteza imvururu, ariko indege imaze guhagarara mu Buhinde ku buryo bwihutirwa, uwo mugabo ngo yasabye imbabazi kubera imyitwarire mibi yagize. Ngo ikibazo cy'uwo mugabo kigomba gufatwaho umwanzuro hagati ya ambasade y'Ubudage mu Buhinde n'iyo kampanyi y'indege, niba agomba gusubizwa mu gihugu cye cy'Ubudage mu yindi ndege cyangwa se niba ashyikirizwa polisi yo mu Buhinde. Umugabo rero uwo mugabo wateje imvururu mu ndege we bivuga ko yari afite gahunda yo gukomeza urugendo akajya Bangkok. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe byinshi kuri izi nkuru twabagejejeho, aho twagarutse ku rupfu rwa Twagiramungu Faustin wigeze kuba minisitiri w'intebe mu Rwanda, ndetse n'inkuru y'agahomamunwa aho indege ihagaze byihutirwa kubera imirwano hagati y'umugore n'umugabo. Nawe ushobora gusura urubuga rwa Kigali Today tubikesha ukamenya byinshi mu buryo burambuye. Gusa ariko nimba wari mushya kuri channel, ndagusabye ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tubashe kwibanira mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde naho ubutaha.